Sessjoni plenarja tal-Parlament Ewropew dwar l-immigrazzjoni rattifħir lejn pajjiżna għal mod kif għal darb'oħra permezz tal-Prim Ministru Joseph Muscat waslet għal soluzzjoni f'nofs kriżi ta' immigrazzjoni. Kien il-Kummissarju Ewropew Dimitris Avramopoulos li f'diskussjoni plenarja beda billi tkellem dwar Malta. First, I wish to commend Malta as one of our smallest member states for demonstrating such solidarity. And I plan to visit Malta very soon. I would also like Iżda, minkejja din is-soluzzjoni u tnejn oħra li Malta kienet parti minnhom fis-sajf li għadda, bħalma qal il-Prim Ministru l-ħadd li għadda, il-Kummissarju Ewropew ukoll insista li l-Unjoni Ewropea ma tistax tibqa' tfittex soluzzjonijiet għal kull każ li jinqala. The European Union simply cannot continue to rely on unorganized ad hoc solutions. Kienu bosta l-membri tal-Parlament Ewropew li tkellmu dwar il-fatt li l-Unjoni Ewropea baqgħet m'għaddiċ mill-paroli għal fatti f'dawk li huma mekkaniżmi ta' solidarjetà għalkemm il-ħidma setet kienet effettiva fuq smoħra bil-Kummissarju Ewropew ifakkar li l-waslit fl-Ewropa naqsu drastikament. The number of irregular arrivals today are nowhere near to those 3 years ago, and they are 80% less than last year. And yet, the political resistance today almost seems bigger. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.